Om Swastiastu. Idedane Ayu Bagya Titiang Ninyoman Ari Suryati Presiden Kecunduk sareng Bapak Nyoman Suije dosen Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Renggalahe puniki Titiang jadi mepitaken indek napi kesukseman rahinan suci siwa ratri punika. Inggih mepidawat Titiang guru. Titiang jadi metaken indek napi punika kesukseman rahinan suci siwa ratri punika guru. Nggih. Idedane sanedahat wangyang Titiang sedurung Titiang nyawis petaken semeton duwe ngiring sareng sami ngaturang ngerasa pengayu bagya majeng ringide Sang Hyang Widiwasa pemekaside Betara Siwa. Mogi-mogi sang gading pespejanide ilaga sareng sami kena rahajeng kantos kewekas. Kemana anu Titiang bejit pisan yening wenten para yawana duwi sane arse mopitaken nakenang inde ketatuaning rainan suci. Idedane sanedahan wangyang Titiang yening maosang siwaratri yatene sareng sami sampun sering pisan ngemargian setungil nemonin Penggelong ping 14 sasih kepitu utawi perwanining sasih kepitu sareng sami sampun memargiang nyangre rainan suci sane mawaste siwaratri. Semaliha mangkin setungil rainan siwaratri pemerintah daerah Bali sampun micayang rahina fakultatif. Para siswa, para guru, pegawai sampun kaijinin libur nika pinaka tetuwek mungwing rainan jagat rainan suci sane muasta siwaratri kangen raina sane becik pisan. Becik nyane, becik anggen nyiwi nyembah ngaturang semah bakti majang legenda Sang Hyang Siwa. Duaning siwa wit saking basa Sansekerta sane mupitegas kocap baik hati, memaafkan, memberi harapan dan membahagiakan sapunika tegas kruna siwa. Mawinan yen wenten anak leuwih ayu anak becik kebos siwa sekala sapunika. Raris kruna ratri punika mategas petang dedap. Duaning manut kepercayaan Hindu ring perwani sasih kepitu kebaos petang sane pinih dedap malam yang paling gelap dalam setahun. Ring wengi punika ring ratri punika sane mategas gelap malam peteng dedak punika kocapide Sang Hyang Siwa ngelarang yoga tapa semadi mawinan iraga sareng sami kebawasan becik pisan nyarengin payoganida Betara Siwa becik pisan iraga ngastawa ligihida Betara Siwa mangda iraga mendados anak sane baik hati, sane memaafkan, sane memberi harapan, sane membahagiakan mawinan presida keramane sami ngemangguhan kesukertan jagat sapunika sane patut kaulati mawinan iraga sareng sami umat Hindu ngaturang pemujaan majeng ring Betara Siwa ring perwanining tilem sasih kepitu. Semaliha idodani kebawasan mungwing petang dedap te punika maiketan ring ajahan agama Hindu sane muasta petang pitu utawi Sabta Timira.
Pepitu parilaksana duduk sane patut kepucekan nenten dados kelaksananya mangga kelebur oleh Betara Siwa duaning manut ajaran Trimurti. Siwa adalah dewa pelebur yang melebur sananing dosa dengan sarira, melebur pikayunan sane kebos peteng pitu. Ide Betara Siwa. Peteng pitu punika sabda punika surupa wasiki. Nenten dados bongan, nenten dados sajo miraga rikala merasa raga dewek ganteng, bagus genjing. Dan dados sajung sane istri merasa dewek ayu dikek. Laris keping kalih wenten dana. Ya diastun dados anak sugih, ten dados kocak iraga nyumbungan raga pinaku anak sugih. Danawan. Laris sane keping 3 guna. Guna punika kebijaksanaan, keprajnanan, kepintaran. Kedua kan. Ya diasun merasa ring raga pinaku anak wikan anak dua kocap taler nenten dados ajung bongan. Bes ngilang raga dan perlu. Lalu selanjutnya ini benten kulino. Kulino puniki wangsa luwih tegasipun. Ya diastun dados wangsa luwih. Brahmana cokorda luwirnyane ampura ping banget. Taler nenten dados bes ngilang raga. Ya diastun dados pejabat. Taler tetep merasa ring anggo manusia pada mangga bakti sopan hormat ring sesamin manusia. Selanturnya nih wenten malih ke baos sura nika keberanian. Kasuran terlalu berani dados anak urun anak berani sakiwanten mangga medasar kepatutan medasar ajakan dharma punika maiketan ring kruna ratri utawi peteng gelap mata gelap kegelapan itulah yang kita lebur ketika kita memuja Siwa ring rainan suci Siwa Ratri. Nah sapunika inggih guru. Wenten anake mosang Rahina Siwa Ratri punika malam peleburan dosa. Asapunapi nika guru? Inggih, iderane sareng sami sayuakti kebaos diwawu nawi akeh kantun alit-alite para yuwana taler titiang sampun tua kadi mangkin sering dumun miragi mungwin Siwa Ratri kebaos malam peleburan dosa malah malam penebusan dosa. Jatine nenten meresidayang iraga nebus dosa, nenten mersidayang lebur dosa. Duaning iraga kramo indu percaya ring hukum karma pala. Ring Pancasrada wonten Brahman, Atman, karma pala, samsara moksa. Yening sampun mau parilaksana dudu janten mau pala nenten becik. Inggih dados nyene mina bangkican iwang yening baosan penebusan dosa. Malam hening malam peleburan dosa punika gentos antuk malam pemujaan Siwa. Laning Siwa Ratri malam pemujaan si Siwa. Daris mandering pemujaan punika ide Betara Siwa arsa nelebur sahananing pikayunan sane kebasaning peteng pitu diwawu mawastu kebenyang kungkur idaga presida menados jatmo sane sadu dharma sapunika. Duaning asapunika guru. Sapunapi patutne iraga yening nyanggre rahina suci Siwa Ratri punika guru. Oh niki pengelaksanannya nih. Inggih yening manut sastra saking dumun sampun kebaosang
setunggal nyangre rainan jagat siwaratri iraga sareng sami patut ngelarang 3 brata sane muasta mono brata mono punika menang punika hening duaning iraga memuja Hyang Batara Siwa hening ngeningan pikainan menang memono nggih mulat sarira ki inti pemahaman siwaratri. Garis nomor kali patut iraga nglarang sane mewasta upawase yening ngresidaya mangga ring rahinan siwaratri iraga mepuase. Sane keping 3 raris punika kebaos ngelaksanayan sane mewasta jagra punika ketegesan rauh mangkin megadang sakiwanten megadang punika sane becik kemarya megadang mesamilan ngurik-ngurik sastra megadang mesamilan maosang daging-daging sastra agama maosang kebecikan ajaran kebenaran mangga iraga eling ring raga duaning jagra punika metegas eling ingat pada diri yang nak sirap dan jagra dados eling ring raga dalar metegas melek jagra metegas melek ilmu becik yen anak belum anak tamat dan melek ilmu mawinan iraga setato eling ring kawitan eling nyungsung utawi nyembah Hyang Batara Siwa eling ring reramo eling ring semeton sami eling ring suwagina dados guru yang suwagina becik dados guru dados dosen dados pegawai napi luwir petani memaryang suwagina suwang-suwang niku muasta jagra eling ring suwagina suwang-suwang napi paikatane ring satwa iludake guru inggih yening maipitan ring satwa lubdake duaning iraga kramo indu arang presiden ngewacen weda nggih empu tanakum ngerincikan kekawin siwaratri kalpe sane medaging satuan ilubdake nggih kocak kruna lubdake punika metegas pemburu bahasa Indonesia ring bahasa Bali juru boros yen baosan artos filosofi filsafat meboros berburu sareng sami jateni raga winawi risaksak pemburu wenten anak memburu jabatan wenten memburu jinah berburu sareng sami pinaka juru boros raris nabi sane keborosin oleh iludake sane keborosin wadah binatang beburonan buron binatang punika kebos satwa iketang raris mangkin ring triguna wenten satwa rajas tamas becik pisan yen iraga setata berburu morosin sane mewasta satwa punika budi luwih perbuatan yang baik, pikiran yang baik, perkataan yang baik puniki pinaka cirin anak presida berburu tawi morosin budi satwa sampuna ngerajas miwah tamas nyantuk punika satwa niludake kesupan suksumane berburu kebaikan. Nah, ris cerita yang malih rikala iludake ipun kepetengan ring alas ripit nenten mulih kang kulon nendan ipun metulak wali yenipun mulih doh umahipune pocol durung pulih pepuronan benyang malih dadi memboros ke alase rarisipun mutusan nginep ring alase manggihinipun telaga dalem wenten raris punyan bilwa driga kocapipun munggah meneh ring carang kayu bilane pun meneng negah drika
Iya nipun beden nipun jadi kesarap peburonan sana galak-galak dijak pun. Punika mawinanipun ngolah niki manahipun merenungi diri, mulat sarira eling ring anggo tuh yen jani iraga ulung yen beden ulung nyanan ini di tlagone sinah lakar mati mawinanipun megadang digoreng punyan biluane mandhaipun nenten kiap nenten sirap ipun ngepik-ngepik daun bilue mawinan tidak kurang diwawu megadange punika dagingin anduk ngulik-ngulik sastra aji agama. Ngepik-ngepik daun biluan ki lambang iraga melajai sastra agama raris tengah wengi ngaturang semah bakti memuja Ida Bathara Siwa mandel seluwir pikayunan sane kebos dudu presida kelebur oleh Ida Bathara Siwa. Nah, keceritayan raris duaning wengine punika iludako eling ring dewek jageripun eling ring dewek mungwing seluwir beburonan sane pademangipun pecerwet piyanakipun ngeling mengelingin ramane padem eling iludake sampun akeh memati-mati buron dan pedosa ngelaksanan sane muwasta ahimsa ngawit wengi punika raris iludake mutusan saking benyangnyane nenten jagi malih ipun ngelaksanayan pekaryan pinaka juru boros Sayuwakti. Gelis sing cerita semangipun metulak wali mulih nyane ketemu ring kuranan nyane ngordeipun nah loh uli jani beli sud lakar memboros pedalem pemburonen bakat matiang-matiang peceruet pianak ning li menkengken beli nah uli jani pang beli lakar dari petani dogen tu ada je tegar carik patut pikenin patut garapin apang sida je nguripang pianak menika. Nah raris keceritayan ring rikalaipun gelem mewastu ngemasin padem keceritayan ipun ngemulihkan swarga luwih kepija swarga oleh Bathara Siwa duaning Ida Bathara Siwa kuning mungguing iludake sampun mulat serira rikala wengi nyiringan payogan Ida Bathara Siwa ipun eling ring dewek benjangnyane ipun maparilaksana kados pemuput dados jak meluwih kemawinanipun ngemangukit ngemulihan swargan jagat. Inggih. Matur suksama guru. Wau mangken titiang tatas uning. Indek kesukseman rahinan Siwaratri. Inggih. Kadya punika titiang jagi mepamit. Om Santi 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 Om.